itumanaho rikoze neza ndetse rimeze neza akenshi riboneka hagati y'abantu bari guteretana. Kwitanaho no kwizerana byose biva mu guteretana. Gutereta ni ingenzi cyane mu buzima bw'ikiremwa muntu. Muri aka kanya reka turebere hamwe bimwe mu byiza byo gutereta. Ndabashimiye kuba muduteze amatwi. Iyi ni telemontanye. Ku mwanya wa mbere, gutereta bituma umuntu ubikora yubaka umubano mwiza n'abandi. Umubano cyangwa ubushuti bigira ibyiza ku mpande zose. Uko umuntu ahura n'abantu benshi cyane niko agenda yihuza n'ibikorwa byabo, bikaba byatuma bungukiraho byinshi. Gutereta bituma mwubaka umubano mwiza hagati yanyu. Niba umusore waterese umukobwa akamwemerera, bivuze ko mwembi muhitamo bumwe mukihuza. Ku mwanya wa kabiri, gutereta biri mu buvandimwe no kumenyana bikomeye. Umusore n'umukobwa iyo bateretana baramenyana. Ibi bikaba byabaviramo kumenyana bikomeye. Aha niho umwe amenya undi, akamenya ingeso ze, ibyo yanga, ibyo akunda, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibi bigafasha mu kurema umubano mwiza hagati y'abakundana. Ku mwanya wa gatatu, gutereta byongera ingano y'ukuntu abantu bavuganaga. Itumanaho rikoze neza ndetse rimeze neza akenshi riboneka hagati y'abantu bari guteretana. Kwitanaho no kwizerana byose biva mu guteretana. Gutereta bifasha abakundana gukomeza kwiyumvanamo no kumva ko hari byinshi bakeneye kugeraho. Ikintu kimwe gishobora kuba imbogamizi hagati y'abantu bari guteretana ni ikintu gihabanye n'ingamba bari bafite bombi. Guhana umwanya ku bakundana ni ikirango cyo guteretana kwiza hagati yabo. Ku mwanya wa kane, gutereta bizana icyubahiro. Kubahwa ni kimwe mu mbuto zizanwa no gutereta. Iyo umusore afite umukobwa atereta aramwubaha ndetse akamuha umwanya ukomeye mu buzima. Aho abandi batari arahamubera. Ibi ni ibintu by'ingenzi cyane mu buzima